Guys, twagarutse noneho tugiye kwiga kuri iyi block bita motion. Nibisanzwe motion just is a movement, see? Katurebe ya mbere katugabanye ama splits kadushyireho no muntu wacu reka reka tumuhagarike. Twavuze ko duhita tumuha direction ya 90 degrees, point to direction. Okay, ziriya but banze niyi tuyikureho twagiye. Okay, move 10 steps. Ubu coordinate afite x kuri negative -84 na y after 22. Ese nabamusubiza nyuma gato tubanze tunanamugabanya tumugera nka 90 80 ni kare tuvuga 10 steps. Ubwo ni ziri tugenda duklika twongera ubwo ni 10. Reka dushyira noneho 250 turebe uko biragenda. Aharava akagera abonye ahise ava hariya agera hariya. Any moment ni move steps uba wasetiza. Noneho reka turebe ataninge degrees runaka. Reka ataninge 15, ariko iyi reka tubanze tuyikureho 15 urabona ari kugenda ataninga 15 mpaka zirangiye. Ubwo no gutaninga right. Noneho reka ataninga left, turn left ni biri. Noneho reka tumubyinishe gato imbere n'inyuma, tumutigise ubwo turaje tumumovingishe. For example 45 forward, then tunamusubiza inyuma 30. Abo ni kuriya 45 ni kuriya, ariko noneho reka tubihuze turebe uko biragenda. Bari gutaningaho 15 degrees. Yes. Kubera ko ari kujyaho imbere, ari kuza gutya 45 agasubira inyuma 15, kandi comments zose twazihuje. Ngo rero ni 15. Harimo difference ya 15, ariko reka tugire ya turning out 45. Urara yigomeye hahandi, no kuvuga ngo ari kujya imbere 45 degrees akongera agasubira inyuma 45 degrees. None reka twigirire for example 5, then here tuvuge 75. Reka turebe none anako ari kugenda, but reka dushyiremo twifashe ka kantu kaga control tugera forever turebe uko biragenda. Abonye it require much energy for him or for her. Ariko reka hano twigirire 20. Turebe bari gutaninga 15. Gutaninga 15. But let's stop. Let's put akantu bita wait. Dategereze gato amasegonda make mbere yuko yongera. Where it is, it is here in control. Wait. When alert, wait 1 second.
turning 5 degrees. Okay, reka twongere tumuhagarike uze ko ari pointinga hejuru. Reka turebe noneho amasegonda ni make, dushyiremo abiri rero uko biragenda. Reka tubinganyishe 2020. Twongere tumuhagarike, double click. Amasegonda somehow make. Reka dushyiremo atanu, dushyiremo atanu turebe. So aracyari hahandi. Why? Because angles zirangana. Let us say 60. Nale turebe kare bari gutaninga 30 gusa. Yes, 40. Ariko icyo nashikaga ni biriya tan turi kuri motion tan iri, then iyi barakubwira ngo go to random position. Twongera tumuhagare kuri muntu wacu, go to random position. Barakugenda ahashaka, one click ahashaka, random, it is a random ahashaka nyine ntabwo twa specified. Ariko noneho reka tugire mouse pointer. Tuvuge mouse niba iraha tugere kuriya ntacyo birata kubera it's not dynamic. We don't use two mouses, we don't use two mice. What I want, let me do this forever. Rotange command ngo aharajya hose, aho mouse irajya hose arajyana nayo. And then I do that randomly. Ari kugenda aho yishakiye. It is a random. Niko twarebaga. Go to random. Go to x. Go to x ihwanye na negative 216 na y ihwanye na 136. Abone position afite dore ngiye hano. Reka dusubizeyo tuno tudusibe. Position afite ni iriya, ni iyi ngiyi dufite hano kandi ni nayo iri muri iyi palette yacu. Dushaka twayizana none badushaka ko umuntu wacu ajya hano aba afite izi coordinates ngo biretabi byaje hano gutyo. Turashaka ko aba ari hari, sibyo? And then turaje tumufate tumushyire hariya. Hano coordinates afite nizi negative 50 hano na 44. Noneho hano dushobora kuvuga ngo abe afite coordinates za 67 kuri x, then afite na kuri y let's say 90. No, 90. Yes, turebe abara aho ngaho. Ubwo ni hari coordinates ziramujyana hari, uko bibona na hano juste ni ibintu bigaragara. Dore ngizi hano coordinates 67 8 90. Let me say negative 90. Tureba harabari. Yes, harabari hasi. Reka tumuhe in the center, and the center is 0 0. The center is 0 0. Turebe center yacu hari. Then reka tureba kabita glide ni ijya kumera nka go to, ariko glide. Okay, let's show you. Glide ni nko zerera tu aho ushaka. Abona arajya ashaka, yongera ajya ashaka, ariko ni ku masegonda, sibyo? Nareka turebe tuma amasegonda 6. Turebe iyarajya.
ibi yarajya yerekeza. Yes, twabonye ku masegonda 6 araba yagiye ahantu ashaka. Abijya kugira ni sano rero n'iyi ngiyi go to, ariko go to yo ni anyway ahita agenda mu gihe nta gihe twamuhaye. No kubwira umwana ngo tugwaye amasaha 2 ukaba wagarutse akagenda agakora ibyo ashaka. So here reka tugire amasegonda for example 10, reka tugire amasegonda 10. Time costing, let's say 10 is enough. Turebe noneho yaraba yagiye. Yes, mu masegonda 10 naho agarukiye. Yes, so naro ushobora ku gradinga ukamuha ubu position afite hano. Position afite nizo dufite muri aya masegonda. Naro ushobora kumu okay, nizi izo dufite 62 nizo dufite ari. Rega turebe izaraba afite ari masegonda 6 iziracyari za zindi. Kuvuga ngo reka mu masegonda 6 abe afite -9, -13, and this after -30, -30. Mu masegonda 6 1 2 3 4 5 6 6 in a 6 second arabageze kuri position. Yes, then let me see her in 2 seconds. 2 seconds arabari hehe. Reka mujyane ruguru muyize coordinates ngiye kumuha. Coordinates ngiye kumuha nizi -149 and 82. Tureba aho arabari kamuhaye mu masegonda 2 agomba kuba ageze hano hantu. Turebe igihe arakoresha 1 2 abonye. Reka mujya mushyire nk'iyi hejuru, then mushyire hano munsi, mubwire ngo in 1 second ugomba kuba ugeze ku ishuri. Urihuta mwana. 1 urabona speed, just the speed. Reka dushyiremo mu masegonda 5 turebe uburyo arabyitwaramo. Masegonda 5 1 2 3 4 5 ayibonye speed. Katumusubize ira hejuru aratumuhe ibice by'amasegonda 0.6 seconds. Let me say 1 just the speed. Point 23. Let me say 23 ndebe aho arabari. 23 ni nkuko nakandika 0.3. Right, turebe kuri point in direction 19. Ibi nibyo twaze tureba. Tureka manze ntusubizeyo. Okay, point in direction iriya washaka kana mujyana muri direction ushaka. Agashaka arebe hehe muri, for example here muri -120 yibere hano nta kibazo afite. Reka tumurebeshe muri -120 ni iriya buri point towards. Yes, dokuvuga ngo iyi point in direction ijya kumera nka point forward, point toward, mouse pointer cyangwa se okay ya niyo command dufite na yindi twatanze, ariko birashoboka ko wamubwira ngo yerekere aha runaka. Then reka tube tuyikuyeho ahubwo twamubwiye ajye muri position ya mouse pointer
mouse pointer iri suppose ko iraha, ariko reka tukamovinga tuze kureba none. Okay, urabona arerekera muri direction mouse yerekeyemo. Urabona ndi rotating. Ibi bizagufasha mu magame tuziga gukora tuzakora. So let's go change by 10, change x by 10. Reka tukareba kangaka nako bavuga ngo position ariho igende yiyongeraho 10. Yes, tuvuge hano tumuye position ya 20 ya 30, x after 30. Uraka change by 10, change by 10 yari ubwo irahita iba 40, right? 50, right? 60, right? Then change by negative 10, negative 10. Aragenda asubira inyuma. Kuvuga ngo hano ziragenda zivaho. Yes, ziragenda zivaho. Abana turi kugenda zivaho ageze muri negative 20, negative 30, negative 40, negative 60. Ni kimwe na biri. Cyangwa se ukavuga ngo set. Noneho du setting a position agomba kuba arimo. Ubu ngubu ari muri negative, ubu iyo dufite negative 50 ariyo yiriya command tuzanye. Noneho tumubwire abe nido click abari muri 45. Ebonye hano ho araba ari ahantu twamutegetse at 45, ariko hano iragenda changing yiyongera cyangwa igabanuka. Ni kimwe no kuri y. This is the same on y. This is the same on y. Change y by 10. Ariya reka dukoreshe kara dufite. Change y by 10. Ari kuzamuka by 10. Let us say change y by negative 15. Negative 15. Let us say Then you want him to set so that utungu tutwaragiye this set to 55. Ubu ngubu coordinates afite ni 55. Noneho aida dushobora guhindurira hano, ariko kubera izi code arizo turi gushaka gukoresha nitwe turi mu programming, because this is a programming language. Hano reka tumuhe for example negative 20. Go to click thread. Abgo ari muri negative 20. Ari muri negative 20. Noneho tumuhe muri 0 trebe y ahitagere. It is there. Yes. Reka turebe ahangaha if an age bounds abo nagera ku mpera akatagaruke agomba kurenga aho hantu. So reka dushyiraho aka control ka forever loop turebe icyo biratanga. Nta kintu, kubera iki nyine nahagera agaruke, ariko saraba yavuye aho hantu. Reka tumugendeshe move 10 steps. 10 steps agera hari aragaruka twamuziti. So that is, ariko reka tubanze tumagarike da tagendesha umutwe. So let's go there. It is back. Go back. Then tugere ku kanyuma set rotation style. Kanako ni ingenzi. Kuvuga ngo nahagera hariya aho kugira ngo urabona hano ntabwo turacomeka kugenda ahita nubwo twagakomendinze
but reka iyi code tuyisubizeyo turebe icyo biratanga. It is already commanded. Start from scratch kari akantu noneho turebe rotate all around right to left. Tugatuma muvingishe move 10 steps. Rotate. Okay, for example 400 movement steps. Ready, say 900. Yeah, and that is, let us set it to 50 negative. It's a negative 50, negative 60. Let us see. Yeah, negative 60. So let us do this for a loop. Then I say to start to say that, but reka tuvuge ngo nagera ku mpera ahita hindukira. I will rotate. Yes, I hear it rotate. If move tuzipange gutya turebe uko biragenda. Yeah, ubu nta kintu twakora kubera iki code zipanze nabi. None reka tuvuge gutya, iyi ngiyi nagera hariya, nagera kuri A agenda 60, negative 60, nagerayo ahita katagaruke. Rero reka tuyipange gutya, agenda 60, nagerayo akatagaruke. Let's see. Move, let us see in a positive, negative, let us say negative 2. Negative 2 is not accepted. Let me say 2. 2 steps. Rotate. Aitagaruka. Aza kuvuga iki amakuru avanye, right? Then let us say here, don't rotate. Komeze sinza waragarukira. Nugera ntugaruke. Garuka ikinyuma nyuma. Nugerayo kubite hirya bitugaruka. Ikinyuma nyuma. Yes. Okay, I think it is working. Noneho kuvuga ngo uko umwihutisha niko yiwe. Reka tume for example 40 steps. 40 steps. A quick march. Nukuvuduka. But reka tumuhe for example this one, that one. Urakabona agera no guterapoting. Therapeutic. Okay, I can continue to super summary 2. Yeah, go there. Just going very smoothly. That one. Yes, about speedy. Uturero akanyuma turi gusoza iyi motion. Ari position, exposition, y position and direction. Ushaka rabyactive tugita tuza hano hejuru ku buryo uzajya ureba uko bimeze. So attractive urayibona, yari attractive. These are coordinates. Aha hantu ahagaze reka tumumovingishe, urahita tubibona ziri guhita zihinduka. Ubu position afite n'iriya twongera tumumovingishe, ubwo ageze kuri x position ni 2, y position ni negative 33, then direction afite ni negative 90. Tushaka ukuntu tumushyira muri direction ya 90, positive 90.
positive 90, positive 19. Let me know, ndebe niba tutasetinze iyo direction